ئاکێسلا بلوە بن تەماشاوانێن برێت بولتانە دەمژمێر 6 تایبەت بە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە وێژوارە بێ پێشکەشکردن و ئەفجی سەرنوچەنە. لە عفرینە ڕۆژاوای کوردستانی تەقینێک بەهێز ڕوودا و ئۆدەیە غەدەب الزەیتون ئەو تەقین خۆگەرتە. برپرسکی PKK گەفا بەرسەردانا تورکیە دێدە ئەگەر تورکیە بە ئێریشان لێ دژی کوردستانە سووریە ڕابە. لە کەمپادارە شوکرانیا پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانی بە هیداریە شەهیدێ پێشمەرگە هاشم عەبدولقادر عەزەدین برێڤە دچە. دووبارە سلاوێ بریارە دی چەند ڕۆژێن بێدە پێشمەرگەیەن ڕۆژ دەرباسی کوردستانە سووریە ببە و کۆنترۆلا سینۆرێ ناوبەرە کوردستانە سووریە و تورکیە بکەن ئەو ژی بێ پشتەوانیە ئەمریکا. هەفدەمی بلندبوونا dengê leşkeriyê Tirkiyê li dijî YPG û gefên wê ji bo derbasbûna Rojhilatê Çemê Furatê û navçeyên Kurdistanî, Amerîka hewla hêminkirina rewşê dide û hewla navbînkariyeke di navbera Tirkiye û aliyên Kurdistana Sûriyê dike. Ji ber ku Amerîka pêdivî bi hêzekî heye li Kurdistana Sûriyê li dijî Daişê şer bike û hem jî bingehên wê biparêze û sînorê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê biparêze, lewma Amerîka derbasbûna pêşmergeyên Roj mîna çareseriyekê ji vê krîzê re dibîne. Li gorî ajansa Bas News bilav kiriye îro Amerîka çareseriyeke di navbera Tirkiye û PYD û YPG ku baskê PKK yên siyasî û leşkerî ne li Sûriyê dibîne. Ji ber ku Tirkiye dixwaze Rojhilatê Çemê Furatê dagîr bike û PKK jî dibêje em ê ji dêra zorê bikişin û li hember Tirkiye şer bikin, jê derê got Amerîka dê pêşmergeyên Roj mîna çareseriyekê derbasî Rojavayê Kurdistanê bike û parastina sinûr û navçeyên sinûrî yên Başûr û Tirkiye yên ku PYD îro kontrol kiriye bike. Ji xwe berê jî Herêma Kurdistanê ji aliyê xwe ve daxwaza vegera van pêşmergan ji bo cih û warê wan kiribûn lê PKK razî nebû. Jê derê eşkere kir ku eger heye bi hezaran ji pêşmergeyên Roj yê ku niha li Herêma Kurdistanê dimînin û perwerde dibin li ser sinûrê di navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê angu ku navçeyên dibin kontrola YPG de bilav bibin û bi piştevanî ji Amerîka. Ev yek jî dê Amerîka mîna çareseriyekê û nizmkirina asta tewetürê û gotara şerxweşkirinê di navbera Tirkiye û YPG de bikarbîne. Jê derê her wisa serbar kir ku eger heye di çend demijmêrên bê yan rojên bê de beşê yekem ji pêşmergeyên Roj ku ji 400 pêşmergey leşkerê Rojpêk tê li ser sinûrê di navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê li Rojhilatê Çemê Furatê bi piştevaniya Amerîka û rezemendiya Tirkiye bilav bibin û kontrola navçeyê bikin. Hejmara pêşmergeyên ku derbasî Kurdistana Sûriyê bibin li gorî jê derên ragihandinê zêdetirî 8000 pêşmergeye û hemû alav û pêdivî û çekên xwe ve amade ne. Hêza pêşmergeyên Roj ava bûye ji ciwanên Kurdên Sûriyê yên ku ji artêşa rejima Esed cuda bûne piştî serhildana şoreşa Sûriyê li ser destê xebîrên biyanî û Ewropî û li jêr çavdêriya Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê hatibûn perwerdekirin û beşdarî gelek şerên li dijî rêxistina terorî Daişê li Herêma Kurdistanê kirin û dastan tomar kirin mîna dastana Ayn Ewês û Pirdê. Ji aliyê xwe ve PYD ku hevalbenda bi hêzên Erebî di çarçoveya hêzên Sûriya Demokrat ve vegera pêşmergeyên Roj red dikin û razî nabin pêşmergeyên Roj vegerin welatê xwe li Kurdistana Sûriyê û beravaniyê di ber xaka xwe û miletê xwe de bikin. Jê derê da zanîn ku derbasbûna pêşmergeyên Roj û bilavbûna wan li ser sinûrê navbera Tirkiye û Kurdistana Sûriyê û bi piştevaniya Amerîka tê wê wateyê ku çi hinceta pêşiya Tirkiye nehêle ku êrişî Kurdistana Sûriyê bikin ku dibêje PKK nêzîkî sinûrê wê û metirsiyê li ser welatê Tirkiye durist dike. Berê jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tekez kiribû ku dê va çend rojan de hilmeteke leşkerî bibe ser Rojhilatê Çemê Furatê û şerê PKK û PYD li wir bike. بله تماشاوانên hêja her li ser vê babetê û li ser gera derbasbûna pêşmergeyên Roj di rojên bê de ji bo Rojavayê Kurdistanê ta ku li ser sînorê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi cih bibin ji bo guftûguyeke bêhtir li ser vê babetê niha mamoste Nûrî Birîmo serokê nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştmaniya Kurd ê Sûriyê li gel min e mêvanê me ye mamoste dem baş tu bi xêr hatî dest pêk ez dixwazim derîna te li ser raportê bizanibim li ser gera derbasbûna pêşmergeyên Roj di rojên bê de ji bo Rojavayê Kurdistanê. سپاس زانه او بخوا يعني او رابور ايرو از دويجم و تلفزيون و هنكي عجله كري يعني تشتن هنا بس تشتكي وصا جبور راغ هاندني
تنه يعني نلوى درجة يعني. هلبت منطقة روجافاي كردستان بتايبتي روجلاتي فرات جده روجا وفردا جبانزا روجا يعني جدمها وفردا قالك بروباغندا دبيو تركيا هرشدكي وجهيلكي تركيا هرشدكي ودبيجي ازي درباس بم وازي فاسي نوري درباسكم وازي كوباني وغريسبي وسريكانيه هيلك ديجي اوجي بنفس نفس اوجي بروباغندا دكن امي برخداني بكن وبرخدانا سردمي ونظام يعني اجواء هنا اجواء عفرينتي نبيرا مرا باش ما مستعد بيجي تاني اف بروباغندا تاني جوتن دركتن وكم مش فهمت يعني تاني جوتن يعني جوت انا از نبحثا بيشمرقه از بحثا يا دي يعني تركيا وبروباغندا وفلان لا ما مستعد از بحثا اگر دربسونا بيشمرقين روجوكو انا نهاد رابورت مجي ديار بو هات اشكره كرنكو بس نيوز بالافكريه لسر يعني جي در او جي سكرتاريتيا روجافاي كردستان كو اگر هي دروجن بيده بيشمرقين روج درباسي روجافاي كردستان ببل بالاساس بيشمرقي جمره تكسبك تراستي هي راستي انا بالاساس بيشمرقي روج وقتي افهز هاتي دامزراندن افهز هاتي دامزراندن جبو فقرن روجافاي كردستان نجبو الفارغمين بلام درباس بونه بيشمرقي روج بيوستي ب جلوبي كسك اي امريكانا هيا اي دوي امريكا رازي بي دوي تركيا رازي بي دوي يعني هيامك جيرا قرقة مناخات في توفير بن حتى بيشمرقي روج درباس بن حتى فادقي بشوية كي فرمي چه جهات فرمي نج لشكري روج ونج بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ونج انكسي ما رانق هانديك وبيشمرقي روج درباس بنا ما نقوتي درباس بنا لأم دور نابين دور نابينن چونكي لشكري روج بشكل جواكيشي اما وك بارتي ديمقراطي كردستان وك انكسي ام حزناكن منطقه روجلاتي فرات يان منطقه روجافاي كردستاني ببي منطقاك عسكرتاري وام حزناكن شرطي دا ببي اما ام حزنكن كيشي لويري بشوايكي سياسي حلبي ام دافج ثقافتك بردن اف ثقافتي دجيتي تركا وكانه ترك باش ما مستعني ام ذكرن بيجن اگر درباسونا بيشمرقين روج اگر بيشمرقين روج درباسي روجافاي كردستان بمن دروجن بيده اف يكتوي واتيكو تاليا تجربه ينجي ازمونا بككي فشلا ويل روجافاي كردستانيه اف يكتوي واتي زاني لشكري روج يان بيشمرقه بعام تشل كردستاني عراقي بي تشل كردستاني سوريا بي بيشمرقه اثبات كرد كو عامل استقراره ناش بيشمرقه كردستاني عراقي بانا داعش درباسي فرد بي ناش بيشمرقه كردستاني بانا تدي كوباني تكدش همو محتاجي هيزك وك هيزي بيشمرقه روجن داكو فعلا روجافاي كردستان بفاريزي باش چه گرنگیا درباسونا پشمرگیان روشای ما مسته چاو چه گرنگی مگو هيزك عامل استقراره عامل لوك از ديسا تاكيد دكم ديسا نا يعني تشينا بامبيجن والله باس نيوز واقولتي فلاني واقولتي حتى نها شو مصدر رسمي جداريك وخبر جدانا ونجدر رسمي چه جدار رسمي نا بارتي ديمقراطي كردستان نا انا كسي نا سركرداتي لشگري روج نا قوتي ام درباس بونه نيت هيا درباس بن جروجا لشكري روج هاتنا دامزراندن نيتاون هيا درباس بن بس ويديار ما مستديار كري بس نيوز انه جي سكرتاريتي روجافاي كردستاني اذنو تشانينو وتكسكرنا للسرفيه كل سر درباس بنا بيشمرقين بلي بنا يعني احتياجك روجافاي كردستان بهيك وك لشكري روج هيا احتياج هيا احتياج امريكا داوي بهيزك وك لشكري روج هيا چنكي امريكا بپيادرا فشل حتى انها هول ددي كو پيادا جبكك بقتيني پياداش پكك نقتي پيادا روجانا خو بشاندانا دكيد بيجي پيادا پكك يعني قالك امريكانا هول دا كو اعتماد كيلسر پيادا
إدارة د شر دجي داعش باشه. دويدا مادام فشلي إما أز بيجم أم وك جادا كردي وك أنا كسي قالك أم وساتي بجينن كو أف روجين ورن نروجي بيدنا نروجي دهولا البيدا لخيان أمجي يعني مثلا بونمونا جواتك بارتيا بيشوارو روجا بينشام جواتك كري ودعوة أحزابا كري ونظام شي كري باش ما مست يعني بككير راجع باش ما مست أزبي تمام بالكرم حزدك انت خدمتي تشكن ديسا امجي وك انا كسي امجي هر للدهولا بيدا بدن وام بيجن برخدانا سردمه چه برخدان جرو نا شر فلسطيني واسرائيل داويه بتشبو چاره سرين سياسي اما وك بارتي ديمقراطي كردستان ام بحلول سياسيه رانا نا بحلول عسكريه رانا ليه امجي دبينن اذ هيزا كوهيا هيزا لشكري روش باي نتم لشكري روج ومتفرج به هلبت اگرنا ايروا سبع لشكري روج ويرولك خاهبه وهنگا ام بفرمي راگ هينن بيجن لشكري روج فلان دار فلان وقت چا مثلا شويه كي فرمي لشكري پيشمرگه درباسي كوباني بون لشكري روج بوارنگي وحقكي طبيعيه هر ام حزدكن نبشر درباس بن ام حزدكن هماهنگی درباس بن لشکری روش ام حزناکن لشکری روش هرن یان او يبقات شركفن یان او تركيا شركفن یان او هيزن عشائري عربي شركفن بلا ما اشتكي بو باش ما مست باگر درباس بنا پشمرگین روج جو روجاوای کردستان مدکارم بیجن گوهرتنک سیاسی چه لروجاوای کردستان بتایبتی و لتوای سوریه بگشتیه يعني يقول لك سياسي شيء ببه انت كارم بيه كي بيجن يك جفكترين جوهرتني يك جفكر چونكي انا ها او اداري كو 7 سال دشتا جزيره اداره دكي يان كردستان سوريا اداره دكي اداره ناوي خويا بقو بككو بيدا ونظام بشه وانا فشل اينا وانا اثبات كرن اريد بيجن ام بامريكا ندرو بس ما مست بككي راغهاند كو بيشتي قفين تركيا ينزاوي لسر انجام دانا اوبراسيون لشکری لسر دبر روجالات چم فراتي بكا كراغهاند كو شري تركيا بك او دبيجن بفرمي راغهاند او شري تركيا بكن اگر اري وسا جوانتي خاصن بيادا اجنده خلكينا بيادا نحزبكي كرديه بيادا بخود بيجي ازنا كردم ام تكونوا ناكن ام كي بكون كرد بيادا القامش لو بالعمود بالديري كي بين هاد شوال عن عيسى گفتگو سوری حوار سوری خوازه حوار سوری کردی حوار کردی ناخوازه پیاده و هلبت اصلا قل عفرینه دست پیکا شرع عفرینه پیاده کشیبا منطقه عفرینه او زراره ندیدی آنها اگر ذره قومی به پیاده راه به پیادهش کوبانی و سریکانی بکشی نجیویه پیاده نها نظام جوی بخوازه هر هجین هر دیرزوره هر فلان هر ادلبه دولة أمة ديمقراطية ويتشيكي جامعة بيجن أمة ديمقراطية بيجن نتوا ديمقراطية بيجن كتجربة ديمقراطية نبس لسوريا تشيكي الشرق الأوسط قشكي وياكي رابي بيجن بوتشي ون بدكسي وأنا كسي ون قبلناكن بيادا ون مالا كردي ترتيب ناكن كان جي بيادا مالا كردي دا حتى ترتيب ناكن تشتكي طبيعية أمريكا دافش فان بقري إلا أجر احتياجه خوهين بين وبين ما هيك دمه شو أمريكي دنرن مثلا تندروي إسلامي خطر سروان أمريكي دنرن أفجي أحفادي جيفارانا أفجي خطر يعني شابير راديكال لجم أمريكا أمنتي بشابير راديكال باش ما مست أجر داني محتمل داني دروجن بيدا بيشمرجين روج درباسي روجاواي كردستاني ببن أو لسر سينوري كردستان سوريا وتركيا هاتن بجهكرن وبلافكرن باش هو چه پیش هاته تی برچاف کرن یان جی تی چاوری کرن و هفکش سیاسی و تا چرا جایی که ورا گوهرتن و چاوا بی چرنگی به هفکش سیاسی اویکو تدبیجه یعنی یک سورپرایزی سیاسی دفایل سوری ده چونکه اگه اوی وند بیجن هیزک مثلا لشکری روش در باس بن اول سینوریت یعنی وکانو هرن کوبانی و سریکانی و قامشلو دیری که اوا هناك سوربرايزي امريكان اگر امريكان بكي وكدي ياك نبوه حسانيه بيادا ابدا قبولناكي لشكر بيادا جيش تركيا قبولكي لشكري روش قبولناكي تجربه بيادا وايا فبيادا ويكان به
قبول وكوباني بدي تركيا ونادي لشكري روج اويا دو تركيا جبلتي نارازيه لشكري روج اجا اف سوربرايزي كون بحثتكن افيكو ايروا يان سبايا لشكري روج كي هرن وعردي بقرن اف يكش سوربرايزا اگر امريكان يشتبن واقنعته كوتشاوا مثلا برجوانديا وان بيشمرجي كرساني عراقي باراستنا برج الهريمه برجواندي لكرساني سوريا ليش اگر بقيني وقنعتي او وبكي سوبر امريكا بيجي كن فيكون بكي اي بكي اما امريكا نكي مستحيله بيدا قبولك لشكري روج جرى قبولناك ترمي شهيدي لشكري روج درباسي ناف روجافاي كردستان بن ويتشوا يعني حتى تركيا جي الا اجر هما هنجين امريكي تركي هنا بنا نها امريكا جلوبي ساوز جي تركيا رابي خستي واجر لشكري روج نبن امريكا جيش تركيا بيني جدي امريكا منطقه جزيره منطقه نفطيه منطقه استقلال امريكا نادي دز جماعه راديكال وقت بيدا مرحباك لبيدا چندروجا كريدا كوبيداش بشكيني امريكا زانه پیاده باش ما مستعد تابع طهران يعني تابع امريكا واشنطن برياده مكي دخواز درباسونا پیشمرگین روجش بو باجار رقه و دیرازوری کربون لیج آلیه انجمن نشمانی کرد لسوریه اوی کات رس کرن و قبول نکر کو پیشمرگین روج درباسی باجار رقه و دیرازوری بن اگر امریکا جارا کدن دخواز درباسونا پیشمرگین روج بکه و نرینا و چه و چه فرق و جوازید نابرا و دمه و ویدمه از نظام مصدره و چیه کو امریکا عرضی سر انا كسيكري اميلشكري روجو كانجيا لا دسبيكي وقت اعتماد كن سر امريكا انجمن نخستي يكون بيشمرجن روج درباس بده من تشتكي وصانا ما تشتكي وصانا بيستي بس ده 1004 وقت اعتماد كرنا بياده الويري امريكان هاتن ببياده رجرو نشتن وبدا كسي رجرو نشتن نب انا كسي لور وقت تشتكي دان خویا کرن کوی اعتماد کن سر پیاده استعداد خدایی هر شرط دنیای بکی وكذا من حيث المبدا انا كسا قبلناك پشمرگی لشکری روج ببي عسكري تحت الطلب يعني والله امريكان هر بيجي كاتج مره درعه تحرير كي ايرو امريكا بخوازي ديسان پشمرگی روج در وای سينوري كردستاني پشمرگه هنگی لشکری کی عقائدیه بالرمته بالشرفه دروای عرضی کردستانی دروای آخا کردستانی نه پشمرگه روجاوا نجی پشمرگه کردستانی عراقی دارن لویریجی جناب سروک خواستن پشمرگه درباسی موصل و نزانم چه جناب سروک نه نادي پیشمرگش بو آخا کردستانیش بو شرفا کردستانیش بو سلوریا کردستانیش نش بو دیرزور و هجین ام نه پیادن ام هرنگنجی کرد لهجین و الشدادی و الدیرزوری و الادلبی بدن مشت باش ما مستا برياده که هن گوت داخویانی هاتن رخصتن درکتن کو امریکا و ارتش شکل روجاوای کردستانی آوا بکه اگر پشمرگین روج درباسی روجاوای کردستانی ببن اگر هيا ببه بشک جوی ارتش امریکیانو ويتفلي وي ارتش ببه؟ لا يعني امريكي از خازم بصراحه امريكي نيتوانو قالك تشت هي دسبيكي ماجي تقول امريكي وقت الشر 11 خلاص به ويجي رجلاتي فرات بكش در البيش امريكان نها امريكان نما اعتماد كنسر بياده روجين بيادات ازمونه دا امتحان دا ساقطي تفاصيل الشكل بل خيره كرنونا كرنج قديل بقتل ناقتي كرنونا كن شامي بقتل ناقتي يعني امريكا دو يعني اعتماد كسر دو من جيش ناتو تركيا او مناطق النفطي در وتركيا قالك سيجنال دانا وتبلا امريكان نترسن ام لنقاط مراقبه ناخن ام لامريكيان ام درباس يعني ايوابك جيش كي تشيكي انا هاد تش بيشنيار هنج امريكان را عشائر عرب هنا ولشكري روج اولويه لشكري روج عشان لشكري روج هيزك السرهفه هيزك منظمه هيزك سركردات يخاها يعني جيشه نا ام بيجن عشائر اكي ميليشياتا تشيكن
امريكي قالك اعتماد ناكي سر ميليشيات نوك تركيا انا تركيا دعفريني دا اعتماد كر سر ميليشيات عرب مربي تشولي امريكا واناكي امريكا حتى العراق دا اعتماد سر هيز المنظم كر مثلا سيكوريتي كامباني هاني يعني شخور سيكوريتي كامباني نها امريكا البيدا دنري وك سيكوريتي كامباني تشتيك ولا شكري روج دهوجي رفض كري امريكانا را ارينا كري وايروجي اريناكي لشكري روج نابن سيكوريتي كامباني يعني كومباني يعني شركه امنيه لشكري روج بوستك اخي درفاي كردستاني امنار باش ما لسر گفن ترکیه داوی لسر بکانین جی انجام دادن اپراسیون کلشکری لدبر روجالات جمع فراتی تو چه پیش بینید که اگر هیا ترکیه در باسی دبر روجالات جمع فراتی ببیش بلکو هن شروفکار دبیجم تو آوایی که ترکیه در باسی دبر روجالات جمع فراتی نابتنه و در باسی هن دبرن کو برانیا نشتجین و عربن و در باسی وانفچه عمبه نرینات چی بيام بتركيا شهر شاكوتي كري هيرش يعني د هرشتان دا ناس كري هيرش تكي ودرباس مثلا قوتي ازي مرتلا فرات ديكهم كتي عزاز وجرابلس وباب قوتي ازي عفريني كم كتي انا ها اگر سوربرايزن امريكي نبن وقت او سوربرايزن ها مثلا تلفزيون وبحثتكي اگر سوربرايزن امريكي نبن سوپای ترکیه درباسی روجلاتی فراد دبی درباسی کو بریزیکترین وقت درباسی کو بانی و گریسپی و اگر درباس نبی پیاده جر بجی دوره يعني سلوكي پیاده يعني احتمالك مازين داتينه كو تركيا درباس اگر سوربرايزن امريكي نبن تحضيرات دبن انا هاش بيردا او ميليشياتيك والعفريني هنا ميليشياتيك ومنبتيوان رجلاتي فرات عربي باش تشاول هيوستا امريكا دنر امريكا هجداري دا جروبين ينكو تبلي اوبراسيون تشتمل امريكا فين كري وقت هاتي امريكا بشتخط هذا بيالتي يانوي منطقي بدي تركا يانوي منطقي وامريكا وريغريه لبر انجام دانا اوبراسيون تركيا بسر دبل روشرات كمي فراتي بكيانا من جو اگر سوربرايز نابكي سوربرايز تشي يعني اگر هي بشتا تركيا بقرو درباس بده احتمالك مزين هي متكارن في بيجن والله تشتي مؤكد تشتي نها مؤكد امريكا نما اعتماد كل سر بياده دي اداره مناطق النفطي دا اداره روجلاتي فرات ابنا اب يعني بدي غوركي ناوي خو تركيا وتشاوا مثلا روسيا تشاوي خو دامراند امريكا تركيا درباس عفريني بي امريكا وحتى فادا جارك دن ريكفتنا كنا برا تركيا وامريكا تشبيبه تاكو حتى لحظه او ريكفتنا هيا كو امريكا به تركيا درباس بي منبج دوريات مشتركه هنا والكوباني وتريق ريسبي ها تركيا بنا تركيا تحضيرات عندك النفالايا انا ها تركيا جبير بس ازمه تمام هجمونا امريكي لدفري هي نفوذ ويل لدفري هند خاص دفري هجمونا خو بباريزه اخر اموا كرد فكرن امريكا وتركيا دجمنها نا خوش كامل اگر جيش الهنا امريكا اعتماد كسر لرجلات فرات وسوريا جيش تركيا حردك ده حلف ناتو دانا كرد ند حلف الناتو دانا يعني تركيا دوستي امريكا نا امريكا اعتماد كسر دوله فرزه ممكن خلافات اداره امريكي واداره تركي نها اردوغان بس دولتي كور استخباراتي امريكي تشاد فكر استخباراتي تركي فكر فان دو دولت لهمبري يا كيتيا السوفيت راوستين وانا دولتني بهفرانه وانا هف بيمانيت ما بريوان دهانه اشترط بجم نكو بيشبي تحضيرات تركي نهالوي من حدود هنا ميليشياتي عفرينه كاش كرنا دباب السلامه عزازيرات تينه همول برامبري جريسبيل برامبري سريكانيه بجيبونا اويكو عفرين اويكو بيادات عفرينه اشكاندنا او ميليشياتنا تركا هانينا تركا سربسري حدود سی چکی گران هانینه ترک حاضری خو درباسی روجاوای کردستان دکن ایما وقت انا کسی
حتى فادقي وقت هذا كسي بارتي ديمقراطي كردستان ام نبعث كرت الحلول رانا ام تركاجي شرمزار دكن تشينابي لجندد ما بدن تشينابي لباجارد ما بدن بحجتي والله بياده هنا وجارك دنجي بياده يعني لگوری نرینا تا اگر هيا کو سيناريويا عفرينيا لدفر روشالات چمه فرات دوباره ببه و نخشريا كل من بجي دنابرا تركيا و امريكا هاتيه انجام دان او نخشري همان نخشري لدفر روشالات چمه فرات دوباره ببه هما هنگيك چي دبي تشتك چي دبي سوربرايزك چي دبي بلانك چي دبي ها پیادل در وای و پلانه بله نمایت هشت ماموستا نوری بریمو دمام نما گلک اسپاس جبو میوان مسرو که نونراتی هرما کردستان یا انجمن نشمانی کرد به سوریه ماموستا نوری بریمو ایروت میوانی ما بزرگ اسپاس جبو آمده بونده اسپاس وزیر بروانیا ترکیه راگهاند کو او بهیویت روژن بده پکه جناب بن وزیر بروانیا ترکیه خلاصی کار ایرو دگوتنه که خود لناوند سروقاتیا ترکیه لانقره راگهاند کو او بهیویه دهیاما روژن بده چقدر پکه بشه و اکی گشتی جناب بن اکار هر وها سربار کر کو و تکزیاوان لسر جنابرنا پکه هشت کو چالاکین پکه ین ترور لواز ببن اکیتیا اروپای فکر خواهج انجام دانا اپراسیون لشکریه ترکیه لسر دورا روشالات چمه فراتی در براند فدریکا موگرینی بردفکا وزارت دربای اکیتیا اروپای دخویانی که در آگاهند که اکیتیا اروپا بردوام هولادیتنا چارەسەریە که سیاسی جکریزا سوریه و جنابرنا ترور لسوریه دکه جبو دوباره وگرا آرامی و جگریه لطوای سوریه سربار کر کو براگاندنا ترکیه جو انجام دانا اپراسیون کلشکری لسر دورا روشالات چمه فراتی و جاره که دن روشا اولهی لسوریه تک بچه جبر و یکی پیویستا ولات ترکیه پینگاوین یک آلی راوستینه جبر کو به پینگاوی ترکیه تبای هولین هف پیمانی آناف دولتی یا لدجی داعش تک دبو دوباره روشا تبلیهوی و نآرامیه لسوریه دروز دکه ارتشان اجتماعی اپوزیسیون سوریه تکزیه لسر بجداریا وان دشر روشالات چمه فرات دکن ولایت نگرتین امریکا گفا بجداریا وان دکن چکدارین ارتشان اجتماعی اپوزیسیون سوری تکزیه لسر بجداری دشر روشالات چمه فرات ده لعالی ارتشار ترکی دکن و امریکا گفا بجداریا اپوزیسیون دکه بردف که بناوه چکدارین ارتشان اجتماعی یوسف محمود راگهاند کوان تو گهداری بگفن امریکی نکرن و رشدن دبریار خدایا کولگل ارتشار ترکی بجداری دشر روشالات چمه فرات لدجی چکدارین سر بپیده و بکن اجنس آنادولیا ترکی راگهاند که هن برپرسین امریکی نامه یک جبوه پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوری و چکدارین اپوزیسیون رشیاند و تدهاتیه که دبه هف پیمان و چکدارین اپوزیسیون بچشه و یکی بجداری دشر روشالات چمه فرات دنکن و اگر بجداری کرن و ولایتین یگرتین امریکی و هف پیمانی ناف دولتی روبرو بوناوان بکن برپرسین امریکی دنامه ده هروها تکس کرن که تبلیهویک دناف برا هزن امریکی و چکدارین قصده ده هیا و جبرویه که قصده نای آرمانج کرن به کوراستی هزن امریکی ورن درباره وی نامه یوسف محمود گوجی کو اول سر خاکی هنا و اوی بردوام بند آرمانج خدا هروها او گفن امریکی وان بهتر آماده کر کو بجداری دشر روشالاتی چمه فرات ده بکن محمود هروها ادعایا ولایت نگرتین امریکی جتفلی هفیا وان بیا پگیره رد کر هروها مترسیا خود درباره خالین چافدرین امریکی داخیا کرن او گوت کو ارمانجا امریکا جویه که و حواندنا قصده او چکدارین سر بپیده ویا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان ده هفته بوری دراگهاند بو کو ترکیه ده چند روزن بوری ده و بجداری لشکری لدورا روجلاتی چمی فراته و بکا پشتی گفن ترکیه جه در باسبونا واجارن روژ آوای کردستانی برپرسین ویزگاه راگهاندنه یا پارتیا کارکرین کردستانی پکک سوزا برسفدانا ترکیه ده برپرسکی پارتیا کارکرین کردستان پکک سوزا برسفدان دا ترکیه اگر ترکیه ایریشین خواب ببه سر باجارین کردستان سوریه دلیدوانه که تایبدش بو مالپارا سپوتنیک یا روسی درباره گفن ترکیه لسر باجارین روژاوای کردستان اندام نویزگاه راگهاندن یا پارتیا کارکرین کردستان پکک کاوا شیخ موسی راگهاند کو او ده بتوندی لهندر ترکیه برسفا وان بدن و اپراسیون ده نه وک نهابن جبر کو ورز زفستانیه لوما اپراسیون هاتنه کم کرن و اگر ایریش ورن سر کردستان سوریه ده برسفا تند بدن ترکیه درباره ایریشین ترکیه یه لسر حریما کردستان ناوبری دازانین کو ایریشا
Tirkiye tu baragehên PKK nekirine armanc. Li belê gundên êzîdiyan li Şengalê Mexmûrê hatine armanc kirin. Daxuyaniyên endamên nivîzgeha ragihandinê ya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Kawa Şêx Mûsa devan daxuyaniya serkirdeyê PKK Murad Qaraylan derbarê şerê Efrînê têne hûlê. Ku beriya şerê Efrînê gefên hikûmeta Tirkiye roj bi roj tûntir dibûn û Murad Qaraylan daxuyaniyek ragihand têde got ku eger Tirkiye êrişê Efrînê bike PKK dê Tirkiye bike agir. Lê Tirkiye û grûpên çekdar êrişên xwe di bîstî meha yekê sala 2018 dan dest pê kir û di 18 meha Siyan 2018 şer bi dawî hat. PKK tu operasyon li Tirkiye encam nedan û li gor çalakvanan û çavdêran ku ew daxuyanî bi tenê propaganda ye û PKK bi tu operasyonan nikare li nava Tirkiyeyê rabe. د چارچوبه 4 روزان د سه تقین له بازار عفرین هاتن رودان و ایرو لناوند بازار عفرین لطاقه اشرفیه تقینک بهش بو د انجام او تقینه ده شهید و بریندار کته لی عفرینا روجاوای کردستان تقین تروری بونه دیارده و ناوبرا دم و دمکه ده بومبین بومبرشکری دناوا کلان سیویلان ده تینا تقاندن کود چارچوبه 4 روزن بوری ده سه تقین بهز ناوند بازار عفرینی هجاندن و زیان جانی و مادی ده انجام وان تقینا ده هاتن رودان ایرو دان نیورو در دوره دمجمر 12 و 4 که لناوند بازار عفرینی تقینک بهز ناوند بازار عفرینی هجان و ده انجام ده شهید و بریندار کتن لگور آگاهین دزگاه ارکش بازار عفرینی ورگرتنه کو تقین لناوند بازار عفرینی لطاقه اشرفی لسوق الحال چیبو پشتر دنگن بهز ین فیشکان جدوار نوروز یا سر یا حلب هاتن بهستن لگور دیداوانه کی جناوا بویار ج ارکر راگاندیه کو اتومبیلن هاورچونه پشتی بویار هاتن دیتن و بریندار و شهید جبو نخوشخانه هاتن وگوستن کود انجام و تقینا تروری ده هجمارک مزن ج قربانیان کتن و بدهان شهید و بریندار هاتن توبار کرن پشتی و تقینا تروری یا ناوندا سوق الحال تقینک دن لطاقه ولات ل اتوسترادا روج آوا چیبو و لگور آگاهی و زانیاریان تو زیان جانی و مادی نهاتن تومار کرن بریا سیروجان د 13 برچلای سال 2018 تقینک ل پیش نان پیش خانه ابو عماد ل نزیک هر دو دبستان ریفی و فیصل قدورا کوین چیبو و د انجام ده ولاتیه بناو زکی شکری دیله شهید بو و هجمارک بریندار کتن هر وها زیان مادی هاتن رودان کوج علی خوفه و دای غضب زیتون او تقین لخوا گرتو بو بله تماشاوان هجان هاجی نوچهک لزگنگ هشت دست من و جی پشتی رودان تقینا عفرینه لسوق الحال مالپرا هواریا بسر پیدی و دخیانیا و دای غضب زیتون بالافکر و تیدا تقینا سوق الحال بفرمی لخوگرد کوپرانیا قربانیین و تقینه سویل بون و خلک عفرینه نه لگوری آمارین داوی تانها بدهان نابرا شهید و بریندار هاتنه تمار کرن هاتن رودان ایرو داننی لعفرين روجافاي كردستان هين بمبيكرين در حق ولاتيان دا بردوا من رخصنا ما في مروفان هن بمبيكرين بلغا كرنا كان بهبر بزانبن او بمبيكرين چنه پشتی کو گروپا چکداری اب ناوی سلطان عثمان لگند قصر الخضرية یا نافچه بلبلی عفرینا روج آوای کردستانی احمد بکر اندامی انجمن خوجهی یا نافچه بلبلی بنچاف کرن و اشکنجه کرن جارکا دن گروپا چکدار دست به بن پیکرنین خوده در حق ولاتیان ده کرن لگوری جدرین خوجهی و رخصنا مافی مروان جا عفرین راگاندنه کو چکدارکی جی کتیبه الفتح مالا ولاتیکی عفرین مالا دکتور عدنان ملا لسریا مارات شوطاندن کو بتنیج برکو او مال دست سرکر بون و جارکادن جی جوی مالی هاتن درخستن لوما بوی کاری رابو و کلوپلین ناو مال شوطاندن ده هفته مها 12 همان ریخصنا مافی مروان لعفرین راگهاندیه کو گروپین چکدار به هلمتکا گرتن و بنچاف کرنه لگنده کفرجنه رابونه و جکسین هاتنه بلگه کرن محمد توفیق عثمان 25 سالی عصمت جمیل عثمان 23 سالی جلال حمدوش 20 سالی لگور همان جدره کو بهانه وان گروپان اوه کو او جوان آلیگرین پیدی و پککینه ده 15 ماه 11 دما ولاتیک جخل کسین کو بری خود دا گوند خواج جه آلی برپرسن حکومت سوریا دمکی و هات نگرتن بتنیج برکو نخشه کردستانی لسرجان خواه شوا کربو و جبو سالکی هاده دادگه کرن هروها ولاتی بناوی زهیر محمد هفت هیون هاتیه گرتن و تانها نهاتیه دادگه کرن ده داویه داخویانی خوده رخصنا مافی مروان دازانین که در دورا 502 لدادگه باجار عزازی ده هیه که خدان نوان به تومت اندامتیا پککینه او دوسه هات نوکرین و پرانیاوان جسالکی تا سالو نیوکه هات نه دادگه کرن که همان دادگه کسین اندامتیا داعشه بتنه 6 حیوان دادگه دکن
إذن رژیم اسد و ملیسم بسر بده بم پیکرنا دورا بیچک و دورن کم کرنا آستی شر لسوریه بردوامه رانگاه سوریه یا ما فیم روان راگهاند که هیزن رژیم اسد و ملیسم بسر بده ده آرمانج کرنا دورن کم کرنا آستی شر لسوریه و دورا بیچک ده بردوامه که روژا بوری رژیم اسد هجمارک باجارو کن گندواری حمای آرمانج کرن ده انجام ده هجمارک کشتی و بریندار کتن همان روانگه دیار کر کل باشوری گندواری ادلب جی بتایبتی باجارو کلت منعه الخوین سکیک و هر دو گندین الفرج و زرزور بمب باران کرن ده انجام ده زیان مادی مزن گهشتن مال و ملکن ولاتیان روانگه هروها اشکره کر کل گندواری حلب جی شروپفتون توند نابره هیزن رژیم و گروپ اسلامی ده رودان وزیر دربه ترکیه دبیجه که ترکیه آمده هفکاری بسروک رژیم سوریه را بکه اگر به شیوه کی دموکراتی ده هلبجارتن آن دهات دست نشان کرن. ایرو وزیر دربه ترکیه مولود چاویش اوغلو ده کومبندا دو حیا 18 دراگهاند که ترکیه هول دیده که دستور کنوج سوریه را وردانین و هلبجارتن به بجداری همو آلیین سوریه ورن انجام دان و به ریوبریان توانیه گرتی با. ده پرسه که در سر اگر دوباره هلبجارتن سروک رژیم بشار الاسد اوغلو گود کو اگر هلبجارتن دموکراتی لسوریه هاتن انجام دان دبکو همو آلی بویکی راضی بن. ارتش امریکا را گهاند که هفپیمانی ناف دولتی آل دجی داعش مزگفتک لگندوار دیرا زوری آرمانج کرد داخلیانی اکیده هفپیمانی ناف دولتی آل دجی داعش دیار کرد که روژا بوری بالافرین هفپیمانی ناف دولتی آل دجی داعش مزگفتک که خصنا داعش وکو بنگه کلشکریج خورا بکارتانی او جیل باجار هجین لگندوار دیرا زوری بمباران کرد ده همان داخلیانی ده هفپیمانی ناف دولتی آل دجی داعش دیار کرد کود انجام وی بمب باران کرنه ده 16 چکدارن داعشین کود ناوا مزگفت دبون هاتن کشته. پیمانی ناف دولتی را گاند که اوری خصنا داعش یا ترور لسوریه ده دمکانیزیک ده بداوی بینو گود که پروسه جنابرنا رخصنا داعش لبراجه نوين داوي لهجين سركفتيه بردف كفرمي بنافي هبيماني ناف دولتي شون رايان ده لدوانا كدراغان رخصنا داعش يا ترور لسوريا ده مكان زيك داوي بداوي وراء اروها برپرسي لشكريه امريكي راغان تبي كو جنابرنا رخصنا داعش نزيك بويا لبلهين مطرسيه وهي افلدوان تي دما كو تي پیش بینی کرن كو تركيا اوبراسيون كلشكري لسر روجالات چم فراتي فيك بينا رخصنا هوليري يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا روجا آليا كردستاني لأوفيسا بدكسي يا رخصتني ديالي دار بخهوشنگ بشار اندام انجمنا هرمي و برپرسي كوميتايا راغاندين يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا جري بازرا راغاند كو رخصنا هوليري يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا سبا دوشمي دمجمير بين جي ايواري لأوفيسا بدكسي يا رخصتني نزيكي في الكيا زراعة دي روجا آليا كردستاني لدار بخوبانگ لجماوري كرد و اندام و كادرين بدكسي كر کو بجداری دوی روژا نتویده بکن. اکتیا خودوان و جوان دموکراتی کردستان روژاوا خوجهیا کامپا قشتپا را گهاند که اوی سبا روژا آلیا کردستان لکامپا قشتپا دیل دار بخه خوجهیا کامپا قشتپا یا پنابرین روژاوای کردستان دو خوندنه که گشتی دا گود که اوی سبا دوشمه دمجمیر سی پشتی نیوروی روژا آلیا کردستان جه پیشیا درگه کامپه تاناواوی ده آهنگه که ده دیل دار بخن و خوندنه که گشتی جبو بجداری بلافکریه. رخصنا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا للبناني سمينار سياسي لدارخص ظهر خصنا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا شاخي بيروتي سمينار سياسي لدارخص توتيدا برپرسي گشتي رخصنا واندام كوميتايا نافندي يه بارتي ديمقراطي كردستان لقمان اوسو هردو اندام انجمنا هرمي يه بارتي شيخو تمر جوان جعفر وچند اندام شاخي بيروتي واندام وهوال
و آلیگرین ریوازا بارزانی و پارتی آمده بون. ده سمینار ده برپرسی خصنا پارتی لقمان اوسو گوت تشتا کل روشالات ناوی رود ده ململانیه کد نابرا برجواندین دولت مزن و زلهزه لپروژه گوهرتنا نافچه بالتواهی و لگور برجواندین ناف دولتینه و دوی ام کرد نبنه خدمتکار جندین دجمنان و دجمناتی ملتی من نکر. به بجداریه که برفره جر خسنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتین انکسی و شاندنوان لهولیر و باجار و کامپین هریما کردستانی و با آمدبونا پیشمرگه و فرمانده لشکر روژ جدوه و بهیداریا پیشمرگه پاکروان هاشم عبدالقادر لکامپا دار شکران بریودیچه و ایروژی دروژا خوی دوام ده بردوامه. مراسم دو ین بهیداریا پاکروان هاشم هجمارا گوتن درباری لشکر روژ و قهرمانی نوان و رولاوان ده پاراستنا خاکا کردستان دهاتن پیشکش کرن. خواب نوی مالبات خواه سپاسیات حمیلایت کن یکو هاتی واجب خرابوی سپاسیا حمیلایت کن سرسراب سرچاوا خود شهیدی هر چهار پارچه کردستانیا الحمد خدای قدرای ولو چیبو او شهید کت الحمد خدای ریکا پیروزا و سر ریکا پیروزا سر باز برزانیا سر باز پارتیا الحمد خدای و سر ریکا بن ام پیج برانا هر پیج براجی فداکارن ومستعدن خونا خبرجين بري ولات شهيد هاشم براكي عزيز بو شهيد هاشم مربو قاوم الواجب خوي بارتيزاني تكرن قالكي روحي براتي الجمعة ودناف لشكر دا ودناف جواد اسفيل دجي ام تشبيجن بس نادا ام شحقوي درناين ام بهيفينا رب العالمين يبجينا تاخوا شابكي سرساغي جمال بطاوي رتخازن ام ناوي بارتي ديمقراطية كردستاني سوريا ناوي هيزا لشكري روج ام ايرو بجنا خطاوينن بجنا خدشمينن بو هر شهيدكي كردو كردستاني طيبت شهيد هاشم كو جيانا خواج دست داي بو كارو خزمت بو ملت كردو كردستان كري جاني خو فدا كري جبو پاراستنا گل خو ملت خو ام سرساغیش مالباتا شهیدرت خوازن ام سرساغیش کسوکاری ویرت خوازن ام بیجن سر پیشمرگ روج حوالی وی و افسری وین تف ساغ به ابروک غنبارن بوغر کرنا شهید قهرمان هاشم لبل غنباری هری مازن یا حوالن وی سنگریه پیشمرگن هف سنگری وی جبر کودزانن حوالک لکیلک آوا کو پشتوانی وابو کو پالدری وابو جبوگ هشتنا آزادی ابروکا جنا وابار گر حتی کو مهو پیشمرگه کی دگهین آسته کی بروانی گیرنه ج آخه ج کرامت ج گلک ماندیبون گلک زحمت گلک کت دینا خرج کرن حتی کو دگهتا آسته بروانی کرنه ام به حوال خود توایی سرفرازن ام همیجی پروژه شهادت نجبو بروانی کرن ج آخا کرد و کردستان ج گل خوا حتی جدار و زوین کردا ام آمادن خوینا خوا فدا و قربانی بکن لشکر روش همی پروژه شهادت نه پروژه قهرمانی نه پروژه فداکاری نه دام مزراندن خوا حتی افروک نونراتی اوروپا یا انجمن نشمانی کرد سوریه بروز که بهیداریه جمالباتا روزنامه‌وان و نویسکار سیامند ابراهیم رشاند و تیده سرساغی جمالباتا نابوری و ملتی کرد لکردستان سوریه را خواست. ده بروز که انجمن دهاتیه کسایتیان اجتماع پرور و نویسکار همو جیان خواج بو چاند و کلتورا کردایتی ترخان کربو و چند جاران لسر دسته رژیم دیکتاتورا بعث لشامی هاتبو گرتن لنکاری بو وینا کردایتی و چاندا کردایتی جدلوی درخینه. دو روژا شمیه نویسکار و روزنامه‌وان سیامند ابراهیم به نخوشیه که کشنده لولاتی آلمانیا جان خوش دستان.
بله تماشاوان هجا و کم گشتن داویان و چین خود دوباره سرنوچه لعفرين روجافاي كردستان تقينك بهيز رودا وأودايا غضب الزيتون أو تقين الخوغرت برپرسکی PKK گفا برسفدانا ترکیه دیده اگر ترکیه به ایریشان لدجی کردستان سوریه رابه لکامپا دار شکرانیا پنابرین روجاوای کردستانی به هیداریا شهید پیشمرگه هاشم عبدالقادر عزالدین بریوه دیچه بولتنامه بدایی بو بمینن خیر و خوشید